Ha kajing kun final ha kelempung yele kai ball kabla tip gum ka first inter-village knockout tournament kabla pelong de kador bar shnong paha maulen art pomer ha kajing snok tilang ka sing samla shnong bat ka sports club ka kun hun yele kai jong ka mau pro SC kle kun persya e ka sok kwai SC bat ha ka bakut jong ka ni kajing yele kai ka sok kwai SC kala la ban blim no e ka mau pro SC lingba kajing shoot tie breaker. Ya ketika lempung lawan penhak perdana do ba Miril Bonds im Emily kanong po kumukong san ha kejinge don lang UMDC kanong po ba ba legit rani ba kerngun seliang rang ba shnong paham maulin ar pomer lam begitu khot keseng samla bat keseng long kemi jong kesnong ha ka bakut jong ketika lempung na kaliang kinong penyat kila sami ke kusnam shi kinong job ha ka ba kesok kwai SC kum kala du kala yo bandra ke song pisa ka balai pho jar tingka harangkat ke trofi bat ka mau pro SC kala yo bandra ek song pisa ka bakat san hajar tingkah rengkat ka trofi hakini kejuk kesngi na kaliang MDC ka nong po ba ba legit rani ula yo ru ban kap ribon ya ka wei ka pung lani ka jaka penlang ya ka balatei ling ba ka skim MDC Hello.
Thank you, Pak. Tapi Pak. Tapi Pak. Ama apa? Kondisi jigi orang sembilan enam tagas nong jengi mo. Bahaya tapi sakit sen.